سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ جوارە پێشکەشکم دەدەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ راپۆرتا خۆیا سیاسیە هەیڤا مژدارێ بەلاف کرد û mijarên girêdayî bi Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê helwestên siyasî gotûbêj kirin. Şer û pevçûn li gundewarê Kobanê û Girê Spî de berdewam in û Tirkiye xaleke leşkerî nû li Rojavayê Kurdistanê ava kir. Nirxê lêreya Sûrî berev dakatinê de berdewam e û nizimtirîn nirx îro tomar kir. Îro 62 panaxwazên Rojavayê Kurdistanê derbasî Herêma Kurdistanê bûn. دوباره سلاف پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ راپۆرتا خۆی هەیڤا مژدارێ بەلاف کرد تێدا mijarên girêdayî bi rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê û komîta destûrî û hin mijar û babetên din gotûbêj kirine. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pەdەkەsێ raporta xwe siyasî ya heyva mejdara sala 2019 belav kir. Têde mijarên siyasî û mirovî li ser asa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê û karê komîta destûrî herwa hin babetên din yên girêdayî rewşê ve gotûbêj kirine. Di destpêka raporta xwe de pەdەkesê amaje pê kiriye ku rewşa siyasî nîşana wê yekê dide ku pêşhateyên nû hene ji bo çareserkirina siyasî ji krîza Sûriyê re. Ji ber ku kar û kedê navdewletî li ser hemû astan berdewam in. Komîta biçûk li Cinêvê dê karê xwe li bin siyan netewên yekgirtî berdewam bike. Ew jî li gor rewş û daxwazên qonax û dema niha de da ku bi Sûriyaya pêşeroj re bigonce. Herwiha ew rêgirî û astangiyên ku çêbûne bi tenê demkîne. Pەdەkەsê xuya kiriye rêkeftinên ku hatine îmzakirin navbera Amerîka û Rûsya û Tirkiyê duwarê cibcîkirinê de ne. Çê ji bo Idlibê be yan herêmên Kurdî be nexasim li Rojhilatê Firatê ku kar li ser rawestandina şer û rêgirî li ber derbasbûna Tirkiyê tê kirin. Li ser wê yekî jî kar ji hin rêkaran re têne kirin ji bo hemû bajarên Sûriyê di nav de Serêkaniyê û Girê Spî. Wekû diyar e kar li gor berjewendiyên Amerîka û Rûsî û Tirkiyê bê rêve diçin û her sê alî li ser mijarê ne nakokin. Berva jî wê yekê li hevtêgihiştinek ji hevpeymaniya Asîtana û Sûd jî heye da ku her aliyek danpêdanê bi aliyê din bike. Wekû hejmûna Rûsya û Îranê li ser beşek ji Sûriyê, Amerîka li ser Rojhilatê Firatê û Tirkiye li ser Bakurê Sûriyê. Pەdەkەsê di raporta xwe de aniye ziman ku dakatina nirxê lêreya Sûrî wataya gurbûna krîzan di navbera aliyên zilhêz de ye û bandoreke erênî û neyînî berçav li ser krîza Sûriyê kiriye. Li ser pêşatayên dawiyê û ger û liv û tevgera Tirkiye pەdەkesê balkişandiye ser ku Tirkiye rola diroyî navbera Amerîka û Rûsyê de dilîze ku bi Rûsyê re peywendiyên xwe bihêz bûne herwa hin têkiliyên bazirganî bi Sînê û hin welatên din re danîne. Herwiha bi buhayê 100 milyar dolar girêbest bi Amerîka re girêdane ku wê yekê rola xwe car din bihêz kir û ew tişt piştî armancên xwe di desteserkirina her du bajarên Girê Spî û Serêkaniyê de bicî kir ku bi alava kuştin û helweşandin û rûxandinê rabû û xelk û şîniyên wê derbeder kirin. Serbarî binpêkirinên di dizî û desteserkirina mal û milkên welatiyan wek ya Herêma Efrînê dest pê kirin. Ew yek jî dibe cihê seyr û matmayiyê derbarê helwestên navdewletî li hember Tirkiyê li ser desteserkirina serweriya Sûriyê. Daliyekî din raporta pەdەkesê ronî xistiye ser êş û azarên derbederên Serêkaniyê û Girê Spî ku ji derencama operasyona Tirkiye û çekdarên navên wan bi pîs û xirapî derketine hatine encamdan û binpêkirin dijî sinc û riftarên mirovatiyê ku bu yekê ew yek li ser êş û azarên miletê Kurd ji bilî karasata Efrînê zêde dibe. Lê divê kar were kirin da ku dawî bi wan karasatan çi li Efrînê, Girê Spî û Serêkaniyê were. Li ser mijara banga Yekrêziya Navmala Kurdî û yekhelwesta wê bi taybet navbera Enekesê û PYD de ku ew yek bûye cihê guhdanê li cem her du aliyan û li ser hêviya ku keş û bayek û bawariyek çêbibe û hemû girtî serbest werin berdan û nivîzgeh werin vekirin û tu rêgirî li pêş çalakiyên siyasî û çandî ranawestin. Herwiha pransîpa hevpariyê di biryara siyasî de û kar li ser hemû waran siyasî, rêveberî û leşkerî were pejrandin. Lê wekû tê dîtin PYD bi tena xwe kar dike. Laliyekî kar li ser tevlîbûna çalakiyên Cinêvê ya dîplomasî dike wata komîta destûrî wekû aliyeke opozisyonê. Laliyekî din bi hemû kedên xwe diyalogê bi rejîma Sûriyê re li ser gihiştina rêkeftineke giştî
چه سیاسی و ریوبری و لشکری به دکه هروها کار به امریکا را دکه داکو خوا بکینه آسن پیشکتی پدکسی تکس کریه کو او کو پارتی هلوستا خوا بشک جه هلوستا سیاسی یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه کو به زلالی و به ارینی برصفا بانگن یک رزیه و یک هلوستا نافمالا کردی دا و تجاری دودل نبو و دی کار لسر دیتنا بنگهن پیویست بکه درباره داخلانی سروک رژیم سوریه درباره رژه کردان لسوریه کو رژه عربان لهرمن کو ادعا دکن هرمن وانه رژه عربان جسادی هفته و جسادی سی همو پیکاتین دنن واتا تو هرم پرانیا وان کردی لسوریه توننه لپرسا تیبالا مروف چما گوهرتنا دموغرافی له هریما جزیره هاته مشاندن چما بسد هزاران جه خلق حلب و رقای تف بلگین وان له سر سینور و گندن حسکه هاتن بجی کرن گلو مانج بو گوهرتنا دموغرافی بو د داویا راپورتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی دهاتیه کو او کریار ستمکاری و زورداریه که مزنه د درمافه گله کرده او هبونا خوا یا دیروکی لسر زویا کو به باو و باپیران ده هیه و او هرم بگومان و آخفتن پرانیا وان کردن بله تماشاوان هجال سر راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا از بری خوبدن باجار قامشلو لجم میوان خوا برز بشار امین اندام پولیت بیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دم باش برز بشار د دسپیکا راپورتا سیاسی پارتیا و دهاتیه که هن نشان هنج بو که کریزا سوریا چاره سر ببم دخوازم بزن بن او نشان و دلائل چنه او برستيشي لابورين شو تبدار وش تلفزيون وري وش كارو خبطه وري وش تماشواني وري مؤشرات باشنه خيادك ترتيباتنا سرق لك انا كار ندبن مستوى العردي بازن بقى مغرقه كي باشبونه كي تدي ناف ايراني الامريكي البلادي وقت رابورت وامريكا الامريكي واعترافها بمنا مناطق مني انجي كونغريكي فراتشيك كونغريكي سر مستوى جو سوريا نريني هنيك كونغريكي تشيكن او كونغريكي دولتانا تدبن وبيرجي دولة جامعة عربي ودبيرجي هناك دولتي ويج كوميتي اب جوك او دولتي خوان سرهبي وك رنجكي علي كارب رنجي بتوك دولتني نبرن شعب دولتنا مواد مصر اردن دريهان او شي دناف ذهب وكاربن كريزا سوريا اساس كي بنجهك خشيك شير دينن وبيرجي اب مثلا لجنه دستوري براستيا كوميتي دستوري هجر انا عرقليه هجر نظام شيء هجر كاري وي هندق ذبه هجر كاري وي عرقله هجر كاري بسهي نابه لان بيشف بتشتكي مؤقته بتشتكي دمكيه ابياوي يان اوي دبيك كار ببه وبيجي جدول عملي مشترك ويان شي اوي ريت هاري بدن دولتنا وقت برز بشار شان در رزیم خوا وکشان اوی چه باندوره لسر کار کمیته دستوری بکه؟ ادبيجم اوي سر روساد بيني حلفاء ايوان بيني تش ضغطي بكل سروان يعني ضغطي بكل سروان قفقر انه كار وخباتي وكاري الجني جاردي بردوان به ياجي اوي بدن وقت دولتها وقت روسيا او مسوداك رجبلك كي بقدمينه جبنا دستور استوديو كار سر ادبيجم ريجيم ببين رنجي انا ببي بازدان مثلا لجنه كوميتي وقلقين جدول العمل ادبيجم اب رجيم رفيرنجير بردوام ناب يعني و حدك جير بيداني اما يعني افجي ام بيتري هيفيه مرا او نرينا مرا او روس كاركيد في واريد بكن وامريكانش طبعا توافق معري اما بالنسبه لي كوميتي بله باشه برز بشار اگر تو دنگی مدکی در راپورتا وضع جی یا پدکسی آتیه کو آلین بهز روسیا و ترکیه و امریکا نناکوکن ای باشه لسر چه لهفدو کرنه به طیبت لسر مجارا روژاوای کردستانه برز بشار برز بشار از پرسا خود دوباره بکم در راپورتا وضع یا پدکسی دهاتیه کو آلین بهز روسیا و ترکیه و امریکا نناکوکن باشه لسر چه لهفدو کرنه به طیبت لسر مجارا روژاوای کردستانه و سینورت ناوبرا ترکیه و سوریه ده
باشه افکار من دبیجن کو پیوندی هاتیه برین به برز بشار امین اندام پولیتبیروی پارتی دموکرات کردستان سوریه پیوندی هاتیه برین از اگر پیوندی هات گردان جا کن از برای خود بدم برز بشار امین اندام پولیتبیروی پارتی دموکرات کردستان سوریه لیل سر روشا میدانی از برای خود بدم حس کل جمع نوچگهانی ما دارا عبدو دنباش دارا روش نها بگشتی چاوایه آسایی بویه آسایی نبویه شر لکدری هیا بله دم باش شیخو براستی دکارین بیجن يعني شر بهترين يعني ابرنجا كي هندك بو نافرا بيجن ربيعه وفي الورد اف حردو قندانا دكابن باشوري زرقاني ابو راسين بسي كيلومتر ورتاو بي قندي وان هردو قندا وقندي محموديه او جروبين شكدار بتركيا بالسر تركيا اواناش محموديه دافيتن تلورد وربيعات وهروها قصديجي الوان فتقران التلورد وربيعات يعني وك ايروجي ودهجي ولو يعني يكجارنا الشر ولو روددا رولا رژیم دارا رژیم جی بقصدیر شر دکا یان بتنه خالین چافدریه ام بیجن دشوپینه لخالین چافدریه يعني الرجيم بجارك يرشخوا نبش دار دوان شريفي داوي بقشتي جبرق رجيم ثاني جو نقطاك بي آرام كرين جروبين شكدار باش دفقارين بقوتي بأمر روسيا والنقطاك بجيد به هروهات امر بريجيم تنيي جوجلاكي باويجي جروبين بسار تركيا يعني امر بلشكري سوريا باويجي جي شرفه چقدار الرژیم چه قاصي دورن چند كيلومتر يعني دكارن بيجم يعني انا رجيم ام كيف هي بلكي 6 كيلومتر 7 كيلومتر دوري جي شرن الدردارة هي اوجي دور 8 كيلومتر دوري جبهين دوري جي شرن يعني از محمودية دوري باجار تلتمري دور 11 كيلومتر هي بهترين بسر زرقاني في باجاروكي زرقاني في اوتا تلتمري وسري كانيه دكبه باشا ريا نافدولتية ام 4 جروبين چاكدار چه قاسي جيفا نزيك بونه يعني نزيك بونا اوان يعني نزي 2 كيلومتر يا 6 كيلومتر هاو تاني يعني بكشان اوان تاني 2 كيلومتر يا 6 كيلومتر يعني اف بكشان اوان في دم يعني هولدان ايريش بكن جيجبو سيطري سر ويريه بكن وقفن تركيا ددا جبو رولاوي زي تربي يعني تشني دخواستن وقت تشنا زختكل سر روسيا بكل سر جو اوجي زختيل سر قصد بكي باش تفقري لان هادي كيلومتر 6 كيلومتر دوري رياض ولينا مجربن اوتوستراد اوتا قامشلو وحلبي يعني او اوتوستراد او ريا كنت بحث دكي دبن دست قصد وريجيم وروسيا دنا نقطة ريجيم تيد هنا بلكي بهترين نقطة ريجيم تيدني قصد بشرنجي تيدني يعني قصد برنجكي نقطة خوا الوير بجيناكن يعني باش تفكرن دما جو جروبين چقدار نزيك ببن ابانا قصدي وان فدقريني ليه يعني تشاوا يعني قصدي ناخذ النقطة السر ويريه تشيكش بو نبي حجة دستي تركيا جبرق يعني الجور اتفاقا وان جالك او ريا دولي يعني لشكري الرجيم السوري او زفت بك تيك بن كنترول عويد النقصة دي باشا دار دما الشهر ده چكن كوتينا بكارانين چكن جرانن سفكن چكن بجاينا يان اسمانينا
يعني بهترين يعني او تركيا قاوا ايريش تكون يعني وك فروكن ببالافر سلاحي هاونن سلاحي توبن بله دوشكا ابيج سلاحي اواناجي تين بكارانين دفان شراد يك جارنا باشه دارا لقل من بمينه از هرم قامش لو جمع میوان خواب برز بشار امینه داوی پولیت بیریا پارتی دموکرات کردستان سوریا جارا کدن از فکرم جمع دارا دا کام روشا مروفی و باندورا دا کاتنا لیرای سوری لسر خلکی بزاربن برز بشار اگر تو دنگی مدکی پسا من ابو کو در راپورتا ودا هاتیه کو آلین بهز ترکیه و امریکا و روسیا لهفدو کرنه يعني ناكوكي دنافرا واندا تونه بتايبت لسر مجرى روجافاي كردستان وسر سينوريت نافرا سوريا وتركيا ده باشه لسر چه لهفدو کرنه باوريا مدي تور هردو اتفاقا امريكي واتفاقا روسي وتركي تبنا وتركي امريكا نكاريبو الترك اقناع بقرانا بمساله مسافه بيش حتى 4 كيلومتر ونكاريبو قصديجي اقناع بقنوسي 2 كيلومتر فاكشي بشتا خداي وريدا تركا قليخينن وقت بشتي تركا ليخست الروس راسا كتر خطي واتفاق قرن ونفس اتفاقا ابري قرن 2 كيلومتر وجي كرن ولو انا هناك شر هناك تشتي ايطاليا تالي وان اتفاقي لسرع عردي بجي ببي جبر بي هيك بيشم ابايا اليك اتفاق ضد اتفاق قواني اول واد ضد تقاطعات وانا جانب اذن انا تبنر روس هن موجود لسر حدود وتبنى الدوريات التركي والروسي مشترك هنا وتبنى امريكان شي موجودين لسر حدود بيجي شيخ وجبتو بينن نها الروسات تمركز كي دعموا الدري هانده جيش خرديتنه تبي يقولوا منطقه انسان شرق الفرات منطقه نفوذيه امريكيه لكن خياي تواجد روسي بموجبات اتفاقات تركاري وقبول كي امريكانا والروساجي امريكا رفض نكرنا او درنا خصنا المسالي مناطق حدودي او جيل سر اتفاقا خوي اجبر منطقه امن بذا عمليه عندي قيادك روس وامريكان وترك تبدا متفقا خلال هردو اتفاقا وخلال تواجد اوان لسر مساله حدودي تبدا شيء حدود سريك عني وحتى دكشنا نبس سريك عني جريس في حتى بقي سريك عني وحتى اني انا اكيد يجي حتى دقي روشلاتي قامش باشه برز بشار يعني هرد رابورتا ودجي وامجا بكريه كو دما كو سروك تركيا اردوغان سردان امريكا كريه لويدري غريبستا كياجي تبادل التجاري نافرا امريكا وتركيا ب$100 مليار هاتا امضا كرن او تو وطاي كل هبر ويا كي تشرايا كاسك ياجي جلوبا كاسك جا امريكا ستان باكو بيدنك بلسر در باسبونا تركيا جا غريسبيو وسريكانيه ده بله بلد باوي ما تبدا فهم ذكر انه وقت امريكانا بشتا قداي وامريكانا دور التهديدات تركا قف قلق تركا انه عقوبات اقتصاديه وامريكا تاديات هذه وين زيارتها اردوغاني شو واشنطن مديته مسألة آية قلبي يعني جابوه تشتكيدين وجاء علاقات التجارية فرقرين وجابوه حتى 100 مليار دولار وحتى نزال مشاوى أفايتي واتايا قاو تشتيد هاتون قوتن غيب تشتي عملي وش صالحي تركار رشق بولي أمريكانا بله برز بشار بواتايا جلوبا كسك جير في خستو وجير قوتن ليخيشي بو أو يشال دي براست باشا يعني او تو او هرم وكو عفريني كتب بدست تركيا ده ويدي چارا نويسا وان ندياره شنو عفريني الروسا ريدا تركا قليخين لفيشي امريكا ريدا تركا جاردي ليخين بلي باشا برز بشار وكم زمان كود درانجام وي اوبراسيوني ده بده هزاران خلق جه غريسبي وسريكاني در بدر بنا هون وكو بدكاسي وارونيه خصيه سر روشا در بدران باشا و كوميتك اوفا كريه دا كون روشا وان جه نزيك و بشوبيرن بل
بله ما جاري مدي وك مجلس جي وجاري مدي وك حزب جي وبراستي جي بآلي كاريا هريما كردستاني وبهاي آلي كاريا قيادة هريمي سركي وان سروك مسعود برزاني آلي كاري بپنابر ارجيبو وآلي كاري بنازحين ارجيبو وآلي كاري بكسي ايك تدي محتاج ولو ايك نتيجة وي ايريشا تركاو وفصائل التابعية بنتيجة شيان بس آلي كاري باش مواربو وحطاني أنا هاشي أو كوميتي ما متابعين جير وأم جي مال قرياني كسب قرياني إيد مالادي إيد مدارس هادي إيد ريحانا مجي وأمنارش المتنى قريه غيني مجي قرني برنگکی انسانی برنگکی مروفاتی براستی وإما وك نبس وك أرككي نتو وك أرككي بارتيزاني وك أرككي أنجمني ما أفكاري هاني مدي وما براستيش الجور إمكاناتي خل جور قوات أخوة ستاج ما دهات ما كريو هيجي متابعا ستاج ما بيعمل باش برز بشار اگر ام سر بانگا یک رزیه راوستن او بانگ گیشتا کیجان خوناغی گیشتا کیجان آسته آيك رئيسي وياك هلوستي بله باید نافبره و هلوات بفاده کسی بشک جه انا کسی وقصده یاجی پیده ده بله لجامع براسي ام جنب سكنن وادخاسم شي خسيل دنگي ماشي غزالي بكن كسانا وقت بدخوينن دبيشن دخوازنا ام كار بهبر بكن بحثا يك رئيسي وياك هلوستي دكن بري هرتشتي والله ام نزانن بري مدن كوي يعني تتخوازن شما بالضبط هبي امام بري خنا قرن ام امادنا ابدا جونا يك رئيسي وشويه كلوستي وبري جي مكيه لان ها مساله قواتي قصدي بريز مظلوم كسكي انسان عسكري وقادة عسكري قواتي ودوري هرمي كمان 2 كيلومتر ابها عليكي باشه واب بشتي او عليكي كان 2 كيلومتر اي سياسي حتى انه نلفيانه او فايده او دري هاني كاري ما ايج اما يمكن كاركي هجر كاري ما سياسي به قالنا كي سياسي جد مساله هبانا هجر عسكريه او لشقري وان او 2 كيلومتر دور كفن او تفيدته دور تواصل بان هذا كان بنظام رتخوازن اتفاقات النظام عسكري جي وسياسي جي واداري جي تخواز به هجر تخوازن انه عليكي يانجي بري ما بدن رجيمي تخوازن اموان بهبر بري ما بدن رجيمي جي ساروكي رجيمي اف مجرى هاني قدكر تقريبا دبيجي مناطق كردي تناني دبيجي استو اداره قبول ناكم دبيجي استو نظام قبول ناكم يعني ري قدكي دبي اتجاكي فيرنجي قبول ناكم لسر عردي دبيجي كرد مناطق اغلبيه تناني اواش ما اما جابوا جديد داويه رابور اخذ دبيجي تشتكي وان يعني كرد اغلبيه تدري ناشك كرد هنا امنابن تن لاغلبيه او جيك او دبيجن سري او دبيجن مناطق من كردستان سوريا دبي سري حفتي عربن دور اويدن يعني ويجي دبري يعني ابي اداره واني قائم يعني اداره نوع تشيكن الرجيم بخش عاديه خدي في قبول ناك اگر ام تشيك في كارب يادر يا امريكان رب يادر يا روس رب يادر يا مجتمعي دولي رب دريا متحده رب دريا كي دري رب يعني بريز بشار حضرات كل فين جديد نافبره ودا نهاتنا الدارخستن ازبيشم بري ام دارخينن ام دبي ام زانبن بري ملكوي ام جوان تخوازن ام زانب بري ملكوي ام تشكاريبر شي بوي كارن دبن انا ازنابي كارن دبن كارن جونا مسألة قرتيا كارن جونا نزان مكاتبه كارن جونا ايش دبن ني كوميتي تدي ترتيب ايش هو ترتيبات كارن جبيرنجي دبن لكن او كاري لازم وقام بقي اتفاق كيف هبروا ام جاد ويان وكوليري ويا اتفاقات دوكي ام بقي اتفاقك بريك وبيك براستي اويا هين وقتي معي وام ابرسيمه اون ام جوان دبرسن بري ملكيه ما باتفاقي كر كاك مظلوم ام بتر خيو ام بتر متفق صديقات واعتبار بك بري ما بدكوي امي هرن كوي امي تشكاري بكن امشت خوازن امي تشكاري دي اتش زلال به امي تشكاري بكن امي هرت كارد كي خوازه هر لجناد السوري
توی کار دکی تو دخوازه امریکانا تنسیق حتى تالي تدخوازه رژیم بقى اتفاقات كامل متكامل بالروسار حتى حدكي تواصلات هي ام راست سياسته دبيت قال لك هبر بك لاج ام دخوازن بري ملكيه بري ما بدكي دري بري ما بد رژیم واقتك بري ما بد امريكانا كان سرش اساسيه ام زانب من امشتكن بري ما بد روسا كان زانب من امشتكن كام يعني ام هقدر تدخوازه فقط بقي رژیم تشخر بقي لجناد استوي كارك يجي رنجي بك فتنا بحوجي مي وهقرت بحوجي مي وقت انجمن ام زانب بهبر ام زانب بري ملكي بس ثاني جواب خلكير بيجن يا غريزيه كان وستي ودر امام في ثاني بيجن في نعمه هاني بش الدنيا على اقر افتني تفيدا ويزيد تشتكي اعلامي دعائي وقتي يعني باشه برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشداربوناته نرخ لیره سوری برانبری دلار امریکی برف داکاتین و بردوامه که ایرو جی لسوریه گهشت نزمترین آسین خواه ده دیروکا سوریه ده. د انجام اپراسیونا ترکیه ده لسر روشاوای کردستان و شرو پفچونان لیره سوری لبرانبری دلار امریکی داکاتین که بهست تومار کره و باندو راویه که د نرخ کرین و فروشتنا دلار د لسر جیانا روزانه ولاتیان کریه. ایدی بشکی مزن جو ولاتیان نان مالا خواه به زحمتی دابین دکن و کرین و فروتنا ورا بازار و خلکه ده روزانه لاواستر دبه. جبر کو بشکی مزن جو کلو پلان به دلار تی کرین و فروتن و هر گوهرتن اکته ده ولاتی قلنی هری مزن ددن. لگوری شوپاندنا ری باس نیوسیا روزانه جروشا کرین و فروشتنا پاراین بیانی و زیر لی برانبری لیره سوری روش آوای کردستانی روژا یکشنبه یکی کانونا پیشین 2019 نرخ لیره سوری لبرانبری کرین و فروشتنا دلار امریکی و یورو زیر وسابو. هر یک دلار امریکی به 820 لیره سوری تی کرین و 825 لیره تی فروتن. هر یک جه یورو به 809 لیره تی کرین و 900 لیره سوری تی فروشتن. نرخ کرینا هر یک گران زیر عیار 21 جی گهشت 32,000 لیرین سوری. لسوریه بریا شورش و کریز دست پی بکه سالا 2011 ده هر یک دلار امریکی تنه به 5 لیرین سوری بو. آنگو نها بهتری 15 جاران بلندتر بویه. دیگمین جار ده لسوریه و روش آفای کردستان و دیروکا سوریه ده نرخ کرین و فروشتنا دلار امریکی گهجا آستکی مترسی در داویا سالا 2019 ده. و اگریا روخاندنا دراوا سوریه بوان انجامان درد که و هوله. بله تماشاوان اینجا جارا کدن از برای خوب بدم نوچگهان ما دارا عبدو دم باش دارا نامجه پیکر مگود کو لیره سوری روش بروش یا جی دقه بدقه جداهید نوبرا نرخا انها و یا بری دهه روش بروش یا جی هر دمه کده برف داکاتینه و بردوامه او یک چوا باندور لسر دابارا یا جی دابین کرنا دابارا جیانا خلقی کریه نرخ هر تشتي دتاق بهابوية يعني ام بيجن قوتيكك زيت قنيناك زيتي هجر 2000 عبو ايرو بويب 4000 مثلا رون هجر بشارابو بويب 8000 يعني بقشتي ام كارم بيجن دتاق بهابوية نا برسكريكا دولار نتني يعني باندورا قل الفي بهابون كريم او ريا دولي قال لك بدفين حر آلاف حلبت هاتن من بيجيت هاتن ورد هاتن روج آواي كردستاني برسجريك يعني او چونا بالقرا چونا يعني ماكينه اوتومبيلا جو يعني تشتا بينن كرستن قارني بينن او جي كيم بويد فان دماد جبر ان جروبين چكدار ين سر تركيا و السر ويريه هبود براستي يعني افاياجي برسجريكا كر انه يعني آلاف الحسكي بالقامش لو بالرجافة جلكي كيم بآدن بايكوت كرنا يعني آلافين تركي
يعني افجي قصدي رولاوي باندور كريا. مان يكهبو بلي افجي يعني الرولاوي هبو انه بهابونك تشي ببن ايجاد فيدر حقيقة يعني هناك تجار شاوا ذكرن يعني بضاعتك قول تركيا تشيبويه دچون لسقاك ليت خستن او يعني دمحان جي دبرين لسقاك ليت خستن انه صنعتي ايرانيه صنعتي ايه هر بخوا او كلبل تركينا دارا هر بخوا تركي بون يبون يعني زيت هبو زيتها دهات تركيه او لسقا نافي تركيه جي دبرين ودتون نافي ايراني اللي تخستن يعني نافي عراقي اللي تخستن جبو او بازرگان قريبا درباسكن قريبا بفروشن يعني الحسكه بيا قابشو يعني راستي افتشتا هاني جي پیدا بو باشا دارا ابو ريناس يعني كاسن اقتصادي بازرگان چه دبيجن اگر هيا كو بلند ببا يان اگر داكتن جاركدن هيا هن كاس هن آلي هيا جي هن جيدر هنا دبيجن كو اگر هيا كو بگه یک لیره سوری بگه 1000 لیره سوری يعني جي $1 امريكي بگهنه 1000 لیره سوری براستی تشتێک يعني بهترین اف بازرگان دبيجن خودگی مصرفات دبيجن او دبيجن يعني هي بجولو بهاتر ببج هي يعني شولو جبي حيصدو بيسو بينجاجي بهاتر بب يعني براستی نقش بينن جو ليريا سوري بلين بب دبان وضعي سوري جو حربي دي وجو حما آليا فكرية يعني آلين اقدبين دستي تركيا ليريا تركي دليزة عندورا ليريا سوري تنيب آلين مثلا ايراني بندستي ايراني ريالي ايراني دليزة ايد بندستي امريكا يعني برسجريك اوي يعني ام دكارين بيجن الجور اف مصرف دبيجن انه ليريا سوريا دبي ظرفي دبي حالي دي يعني هاتيا روخاندن يعني نتني نجيبو دا بري شورش بري ام نافكن اگر في كريزا سوري يعني چلو پنج بوجي نه پنجيبو هم بري دولات براستي چلو پنج بوجي اجا چلو پنجا ايرو رو دي حيصد و پنجيجي باشا بله دار عبدون وچگاني ماج حسكي جالاكس باس جبو زانيارينتا لگوندوار باجار کوبانی روجاوای کردستان شهر و پفچون بردوام ولاتین دورج بر موشکان گوندین خواه بجیه دیلن جدن خوجهی جی گوند بیر زناره کودکوه نوبارا باجار کوبانی و گریسپی جار کرا گوتن که شهر و پفچون به موشکان دنوبارا قصد و رژیم سوری جالیه کی و گروپین چکدار لالیه کی دن و بردوامن و شهر لگوندین زره حریه بیر زنار جرنه یین دکوه باکور باجار کوبانی به توپ موشکان بردوامه همان جدران آزادین که نه موشک لگنده بوغا کتن یعنی زیکی ناونده خراب عشکه و زیان بتنه مادی بون ولاتینا چار بون گندین خواب بجیه بیلن و بری خواب بدنه باجار رقای و کوبانه روجاوای کردستان ارتشا ترکیه ده آواکرنا خالین لشکری و باراگاهان ده بردوام هری داویجی لگنده تل عطاش لگندوار سریکانی خالک نو آواکر و هبونا خواه لباراگاهین کوبریا نها آواکرینه بهتر دکه. ارتشا ترکیه ده آواکرنا خالین لشکری و بارگاهان ده بردوامه هری داوی خالین لشکری نو لروشاوای کردستان آواکرن هبونا خواه لبارگاه کوبریا نها آواکرنه بهتر دکه. جدرن میدیای سوری دهشمی ایواری لسر زار جدرن خوجاهی بلاف کر که ارتشا ترکیه گروپن چکدارین بسروه دریا بارهلگران را اودین حاضر آنگو بری آواکری جگوند سفح در دوراوه برف گوندین عنیق الهوا خربت جمو محمودی ینسر بنافچه زرگان و لباکور روشاوای گوندوار حسکی و گوهستن. جدرن سربار کر که ارتشا ترکیه خالق خویا لشکری نو لگوند تلعتاش لگوندوار سریکانی آوادگه. لگوری هنجه درن خوجاهی روژا اینا بوریجی ارتشا ترکی هجمارک بارهلگرین بارکری به کلوپلین آواکرین دریا گوند سکری یه هفسینوری در بازی گوندین داودیه، تل محمد و عنیق الهوا و محمودیه کره. پشتره کاروانکی لشکری جه 13 آلاوین لشکری پیک دهات به لشکرین ترکیه جه ترکیه دریا گوند
سکرê re derbasî serê kaniyê bû ta ku hebûna hêzên xwe bêhtir bike. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê di nehê Oktobera borî de Tirkiya devereke bi kurahiya 30 kîlometr lê ser sînorê xwe bi Rojavayê Kurdistanê re kontrol kiriye. Roj bi roj hebûna hêzên xwe û bargeho xalên leşkerî ava dike. Li gorî rêkeftina Soçî di navbera wê û Rûsya û Hesedê de dewriyên hevbeş jî encam dide. û binpêkirînên grupên çekdar yên bi ser ve jî derheqê gelê Kurdistana Sûriyê de berdewam in. Washington rejima Sûriyê bi rawestandina karê Komîta Nivîsandina Destûra Sûriyê li Cinêvê tometbar kir û got ku Komîta Destûra Sûriyê bi tenê xalina tekane ye ji biryara navdewletî 2254 divê xalina din hevdemê biryarê werne encamdan. Piştî çend rojan ji hewlên li darxistina gera duwem ya Komîta Destûra Sûriyê nû li Cenêvê jaliyê şanda opozisyona Sûriyê û navbênkariya şandê netewêniye girtiye taybet ji bo Sûriyê di navbera her du şandên rejim û opozisyonê de ew hewl tev bi ser neketin û civî nehatin darxistin. Washington jî rejima Sûriyê bi rawestandina karê Komîta Nivîsandina Destûra Sûriyê li Cenêvê tometbar dike. Dê daxuyaniyekê de Wezareta Derveyê Amerîkayê roja şemiyê sî mijdara 2019 raghand nimayişkirina mercan beriya dema wan jaliyê şanda rejimê ve bi zelalî rêkarên bingehînên Komîta Destûrî bin pê dikin. Herwiha ew yek hewleke xuya ye jê rêgirîkirinê û danîna keleman li pêş kar û hewlên her yek ji grupa biçûk ya derbarê Sûriyê û grupa Asîtanayê ji bo encamdana wê civînê. Daxuyaniyê got jî ku şanda rejima Sûriyê di Komîta Nivîsandina Destûrê de li pêş encamdana civînê radwesta û rênada karê komîtê birêvehere. Dê daxuyaniyê de hatiye ku Amerîka wê piştgiriya kar û keda emîndarê giştiyê netewêniye girtî Antonio Guterres şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê Geir Pedersen berdewam be. Da ku careke din karê komîtê were ektîvkirin û ranewesta. Herwiha daxuyaniya Washingtonê got jî Komîta Destûra Sûriyê nebtenê xala tekane ye ji kar û tevgera dê çarçoveya biryara navdewletî 2254 de û divê xalina din hevdemî hev werin encamdan wek serbestberdana girtiyan, rawestandineke giştî ji şer re peydakirina jîngeheke guncaw û bê alî ji bo destpêkirina hilbijartinên azad û rastexîn li jêr kontrolkirineke giştî ji aliyê netewêniye girtî ve werin encamdan. Dê Kongrekî Rojnamevanî de roja înê Geir Pedersen şandiyê taybet yê netewêniye girtî ji bo Sûriyê negihiştina aliyên Komîta Nivîsandina Destûra nû ya Sûriyê bo tirê keftinê derbarê ecendeyên karê komîtê û nivîsandina destûrê ragihand. Herwiha Pedersen eşkere kir ku wî hemî hewlên xwe dan bi aliyên berpirs re pêwendî kirin û gelek civîn girêdan. Da ku bingehna mîkanîzma kar lê hemî hewlên hatî dayîn bê encam derbas bûn bi ser neketin. Dê sihê cotmeha borî de karê Komîta Destûra Sûriyê nû li jêr serpirştiya netewêniye girtî dest pê kirbû. Armanca sereke ji karê komîtê re nivîsandin û amedekirina destûreke nû jê Sûriyê re ye. Da ku piştre li ser wê bingehê hilbijartin li Sûriyê werin encamdan. Dest bi proseya çareseriya siyasî li Sûriyê were kirin. Alî Omar. Belê temaşevan hêja niha jî ez ê berê xwe bidim parêzgeha Reqayê çalakvanek ji wê derê li gel me ye. De baş birêz bi giştî rewşa Reqayê yan jî Girêspî û Kobanê çawa ye? Birêz eger tu dengê min dikî em dixwazin bizar bi ka rewşa deverê niha bi giştî çawa ye Girêspî çawa rewş û jiyan li wê derê derbas dibe şer niha li ku derê heye li ku derê hatiye rawestandin. Dem baş û dengê me dibîzine. Alo. Belê birêz ez denkê te dikim. Dengê me dibîsin. Belê. Tamam. Silav ji we rewş temaşevanê were ha. Silav bûteş. Yani bi rastî di şerê ku dibe di gundewarê Eynî Îsê de dibe pir û wek di rapora xwe de hatiye gotin yani di sînorê orta ku sînora Qesedê û artêşa niştimanî û Tirkava ji hevdî di birek gundê Cirn û Zerê û Herriyê û ka gundanan duwa gundana de şer di wir de jî heye. Yani bêjim gundê Eynî Îsa de mesela gundê Qiz Elî
تركا قندي قزعلي بومباران كرنا ومناطق سكنيجي يعني قال لك مناطق سكنيجي بومباران قندي ابو السرة وكور علي زيان جاني هبون ده انجام بومبارانا تركيا ده يعني الدر المالا دكات مالي سبيلا دكات بس از رابطور يعني تشتي لجا من اجوار بيجي ما برسيخ إيسا يعني او بكاجي قلت ابو السرة يعني قلت بحسبك البرم اوجي قلت ابو السرة يد كمان روجافاي عين عيسى دوري عين عيسى دوري عين عيسى دورة 15 20 كيلومتر كور علي او جوار ام براميل مسؤولية بانا بومباران كرنا تركان وارتيشان الاجتماعي سوريا سا تركابا وبلدانا بومباران كنا امورنا قند نزكي يعني سر ريا او سر ريا ام شار الهيلا او شرقنا قند قنتري او قندانا جي ندوري يعني بومباران او توب وفشاك ارتش اجتماعي سوريا تشتي كل ورسي نورد عدبي يعني شركي او شرك السيرفا سينوري تركيا و او قصد حفظ خينه ايكو تركان و او ارتيشان اجتماعي بس سينوري واج حفظ خينه السيرفا سينورا يعني او بندانا يشبه مباران دبن يعني ام بين مالي خلكيجي فيها دينا بومباران كرن ام يعني ام تشتي كوبيجن هاري جرينجي ام السر باجار ان عيسى وخطا ريا ام شار يعني اهميه فيري كم شيء واتشرا الشر السروي يعني السروي دبيع بله يعني مثلا ارمانجا تركا بقين واريا ام شار وبقين باجار عين عيسى باجار عين عيسى هي السريا رقايه دري هنا درباسي رقايه من جكوبا لنا درباسي رقايه من يك ري ابو السر درباس به يكون ها مكو بومباران بي ابو السر خازن هرن بقين ابو خازن بقين ابو السر ويري وبقين عين عيسى ويري بقين وكوباني ج رقايه وج جزيره قطبكن باشه برز رولا رژیم د و شرو پفچونین کوتنا بحث کری چاوایا تاوی کو رژیم به فرمی در باسی کوبانی ببو نها گنده حریه و بیر عرب بیر زنار رولا رژیم لوی داره چاوایا يعني از بيجم ريجيم بخوا يعني هاتنا و راستي بأواجبو لريجيم بخوا دخوازه تشني جوا شر قصد وشر تركان وأوي باش تشتكي جبر أو دخوازه تشني استفادة ببينه مثلا شرك ببي أو روس بالتركان بطيكا من اتفاق كيف باجاره دلن کیجا باجاره به او دبه بدستنی ماسوری کن برا قصد و اوی پاشتا وگرن او تخوازه تشتی که تخوازه رژیم سوریه ابا يعني مثلا تشتك بحث بوي لسر رابور هو يعني شرك دورتا قصد ورجيم سوريا دا بوت الشر او يعني من اقاهيل لوركور الجمل هنا لا شر يكون دبي دورتا يعني قصد وأريد قصد وارتيشان الاجتماعي تركب على حالي دبي حالي الزنا بالزنارة لعلي جرنا لعلي حرية لعلي رژیم تدا نباش داره؟ رژیم تدا نباش داره؟ رژیم اولویه قصد لرژیم قوات خوی مزن ندور رژیم قوات خوی مزن ده ایسا ده او دخوازه يعني ارمانجا ترکان این عیسی دست رژیم سوریه کبه یا دست وان کبه باشه جیرا گلک سپاس بو باشداربونا تا چالاکوان جه بارزگاه رقای لگلمه بو گلک سپاس جبو آگاهین تا دم سالا چینینا زیتونا لباجار کوبانه روژاوه کردستان دست بکر لچندین آستانگی تینه پیش خدانین زوین دارین زیتونان دم سالا زیتونان لباجار کوبانه روژاوه کردستان دست بکر دوان سال داویده
خەلکێ باژارێ کوبانێ لەسەر شوپا خەلکێ باژارێ عەفرینێ دەست bi çandina darê zeytûnan kirin û ji ber kêmbûna baranê xelkê deverê berê xwe ji genim û kemunê da çandina darên zeytûnan. Li gorî amarên hikûmeta Sûriyê jimara dara gehişte 1,435,000 darê zeytûnan û berhemê salane bêhtir ji 6 milyon dolar Amerîkî ye. Tevî koçekdarên PYD û Dir'el-Furat di sala 2015 de 34 gundê Kobanê şewitandin û bêhtir ji 10,000 dar hatine şewitandin. Cotyarên gundewarê Kobanê ji arkê re gotin ku demsala zeytûnan gelekî baş e. Lê çendîn astengî têne pêş me wekî nebûna karkeran ji ber nebûna gencan û karkeran û nebûna guvaşgehên xwecihî. Berî şoreşa Sûriyê cotyarên Kobanê berhemên xwe yê zeytûnan di guvaşgehê bajarên Elbab û Minbicê de berhem anîn. Lê piştî tevlîhebûna rewşê niha êdî rêya di navbera Kobanê û bajarê Babê de nemaye. Her wiha şerê li ser rêya bajarê Ên Îsa dibe astengî li pêş çûn û hatina cotyaran bû bajarên Reqqayê û Babê. Belê temaşevanê hêja bi vê awê em gîştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.